العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na mga kami Islam, Alhamdulillah, rinaisat kita niyo zaman na to ini, zaman ipagpupuso na to, sin bunga, sin pag-iman, insyaallah subhanahu wa ta'ala, yari in guru na to mulia, amoy tagsuko lang ta sin waktu ini, insyaallah ta'ala. Minsan pa yung mga kaunan niya lang ta ini tigig lumakuha yan na alhamdulillah masaway sabdi ka mo halaw mini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan amoy na maka puso kita niyo pakaniya dahil na amin bunga sin pag-iman amoy hirhil kato taniyo siguro na to bihayaon manayong kita niyo marayaw sarta dumungdung kita niyo marayaw sin pangadyan supaya ini sumung iwan humugot yung pag-iman sin kita niyong bataan insyaallah subhanahu wa ta'ala rinak mong palukay itokbal ko na pakuro na to in microphone o in arukay dahil kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal fadilatu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-qailu fi kitabil mubin. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga atau tay manguran na mo kabiaksahan yari na isab kita niyo pangadyan bunga sin pag-iman. Daya sabiat to yatud na mo aro manini pangadyan bunga sin pag-iman. Amo na yung mga sila bariman usugi babae masub sila imingat sin ilmu yahatod sin Allah Ta'ala ang mga kanabihan iban ang mga karasulan kahinapusan naghatod sin ilmu dahil nga mahasot si mahatinggi amo na indundungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga tayo mangod na mo pag-aarama. Amo pilihan sahabat sindundungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamod siya rin ang mga kiyatugila si Rasul sallallahu alaihi wasallam Ahlul Jannah amunahin kakasih lundang panun sin Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu niya Makkahul Mukarramah iwan Madinatul Munawwarah. Umar radhiyallahu anhu dahil nga tagna kasud niya papag-arama inialok niya na imbungas yung pag-iman.
amuna in ilmu piya sampai sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hang putag to katahon ha Makkahul Mukarramah ini Umar radhiyallahu an amuna ini piyag tuyuan niya dahil nga sabiad to nabulal siya dahil nga mga tao kaya ulungan kaya ridaan sin Allah Ta'ala awak to nakasud na siya paarama piyag malaki sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin umat na kauna sambil hamasay piyag bantu inhamok sahabat pilihan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kay muso ginaarama hasabab sin ilmu piya kay niya bunga sin pag-iman Umar radhiyallahu anhu piya ngadji niya yung Quran mahamul liya dahil nga junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian mga tuan ni Umar radhiyallahu anhu buwasin na pangadyin ng Quran mahamul liya iwan sinatid sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam aun ilmu niya ganat mangganatin ilmu niya hayat biyog bukan niya kataan ayat biyog bukan niya dengan mga ayat sa butong tanim ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ini Umar dahil nga tikmil kasud niya paaramay ni sambil siya nanay kuding hadun niya aun ilmu piburit niya puas sing Quran iban sinasis bunga sing pag-iman banga masa na to ini ilmu auditor piangat jing Umar dengan Quran iwan hadis sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam in pag-audit Karawa tuan auditor siya habaran niya. Ilmu pag-audit mga tuan. Dahil nga sa bagbiyan, danun daran niya pagbangkilun. Kakutba niya. Iba na pagnasihat niya. Tingkab tangan niya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wajinu anfusakum qabla an tuzanu. Wasma'u wa ati'u. Ini tuan. Bang kau mga subuh isin auditor hamasasin Nabi. Umar radhiyallahu anhu. Kakawa auditor siya habaran niya. I-audit niya para kala hinang niya. Tujuh patuhan. Wala na siya nag-audit. Kinusahan niya, singkatan na siya, i-audit niya yun. Pangagad niya, habaita sin, junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil nga kalam si mahasud si mahatinggi, ya ayyuhalladina amanu taqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mga kamu beriman, pagmawa ng patuhan. Ayaw kamu masasat sin pakaragyaan bumi ini. Ayaw kamu masasat sin prakala dunya ini sebab lumaway sadya kamu. Awan sadya hiyapit ni Randy. Salta wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hinangan yun da akan iban kuyag. Tangkisin yun langan. Buka hamulka si mahasud si mahasud. Salta pagsadya kamu singkunso.
Bangyan bukun auditor maningkat. Bangyan bukun auditor marayaw, konsuming pagbista. Adlaw-adlaw konsuming pagbista. Naaturan yun ni auditora dunya, namin auditor tao. Amin tiag auditoran niya office. Ginis bawara panayndi matuhad dunya ini. Yung kasusahan. Na mga tuwan ni Umar, puwasing kaingat niya sinayatin ni auditor siya habaran niya. Bukunin i-audit niya sintaw. Bukunin i-audit niya pikilan sintaw. Siya i-audit niya. Amuin dahon niya, hinangon niya, dahil dia dunya, dahon niya, pahadarat si Mahatut si Mahatut. Ato rin kaptangan niya. Dungo ka yung kaptangan niya. Hasibu anfusakum. Mag-audit kita nung hinang natin. Kabla an tuhasabu. Hari pa kita niyo auditun sinallahu ta'ala hadlaw susuho. Sabab magbista na ini. Yung pag-audit na hindi, ang pagkaikit. Inasunod ay pagkaikit. May taway na lamod tao. Tao na sadya inauditun. Yung mga audit kaniya, punggal nagtupad yan. Ang paindi adun niya ninalingog, yung mga audit tao, inauditun tao. Yung mga audit kaikit, inauditun kaikit. Adlaw susunod. Way tuwan. Dahil nga sabab yan. Mga tuhan inumar, hiparungog, piarungog kaping kaptangan niya. Ilmu, bunga simpag-iman. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Magbista kita niyo simbaran na to. Kahit man na inumul mo, uno na inaynang mo karayawan. Dahil hindi adun niya hirin mo, panuntuman sinanakapo mo kay mo ng marayaw. Uno na hinang mo marayaw, dahon mo maun palom singkugon, magtarad, hari pakiamatun. Uno na yan mga tuhan. Yung mahal, bista niya magtumaran. Uno pa mga tuhan. Ikaruwa. Ingkaagi yung nag-audit simbaran niya. Pero ngugkato tanyo, liapay kita niyo. Wajinu anfusakum kabla an tudan. Timbangan niyo. Inahinang niyo karayaw. Hari pamaaw pagtimbang. Adlaw ka na. Siya'y po hinunasan. Kurit din hinang natuin. Ini ikaw nagsambayang kurit da. Ini ikaw nagpuasa ka. Kurit din pagpuasa. Ingkatan niya ito mga tuhan, siya'y pohan na tuna. Na, uno pa mga tuhan. Wasma'u wa ati'u. Ingkagi umar nag-audit, dumungog kita niyo. Unin dungugun na to, kala Allah wa kala Rasul. Uning kala Allah wa kala Rasul, daakan painang marayaw, iwan liangan, dengay nang. Wasma'u wa ati'u, iwan magtaat kita niyo, pakabayaan sa Allah. Wala mo sinakal na to, wala mo sinpikilan na to, di manjari pagtaatan ninakal na to. Sumarawa, inakal na to, suway magad. Ha? Palman sintuhan na to. Iwan hadis sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga tuwan inilmo. Dahil nga sabab yan, nagsabda yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baita din kan Sauban radiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-ta'limu sadaqah. Mag-ingat, nagsarak ka to. Nasakali, tuhaning pagsarak ka na to, bihawon sin sadya. Timog-tawad bihawon, nagsarak ka ito mga badyo. Daan pa isab, nagkumplin ng mga sasarakahan. Dagmay na lang ng pagsarak ka kamo. Na. At-ta'limu sadaqah.
in mag-ingat sin Quran iban sin hadis sarak ka. Isimpyag sarakkahan mo. Sarak ka rin atuhan mo, maun paginawawaran mo. Pag sarak ka rin atuhan, imbaran mo. Ba't supaya kurik yung pagsarak ka mo? Na. Alimu ikhwanit. Hinduin niyo yung ginhawawaran niyo. Hari pa kamu makahindo, patay mahod niyo. May tayad to, sarak kamu hakabuhi mo. Hipaglano mo sinatay mo. Aturatuan indayaw. Alimu ala ikhwanikum biilmin yursiduhu. Hinduin niyo, puasing ka hindu niyo habaran niyo. Hinduin niyo, intay manghud niyo, rin makaingat. Sin ilmu yursiduhu, hikabatok niya pamagtuhan sa bundal. Hikabatok niya patumay masin. Diara sin nabi mong kaniya. Dahil nga darat si mahasog di mahasog. Sarap katuan. Na, menjari. Aung pahadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam gaita kato tani. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ta'allamu wa'allimuhu nas. Pag-ingat kamu. Atin niya pagguru kamu. Pag-ubos bang kamu nakaingat na simpiyag guruhan niyo, pagpaingat kamu isa. May tayad to. Fa innal alima wal muta'allima syarikani fil ajr. Magsali sila hapahala. In naghindu, iban sin hinduan, sali sila hapahala. Tulayan Tuhan, magkagunahan kita niyo pahala di nga Tuhan. Ampay pahala di nga tao, magkahalo. Bukon pahala, pahalo. Ay mga bukas yan na Tuhan, amin ipagdirihid, pihalo si mga tawaburiga. Milyo na ning gasto. Sintaod rin mga kaon na halo. Yun. Na, umakita niyo. Sinding Allah subhanahu wa ta'ala, pahala. Pahala sin imiingat, iwan pahala sin magpaingat. Sali yung pahala nila. Pakila ya Rasulullah, nasuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno yung pahala, nagsali, in maghindu, iwan sininduan. Uno yan mga buwan. Fakala sallallahu alaihi wasallam lahu maghfirah. Lahu ma maghfirah. Aun kanila kaampunan karuha. Iampun sin Tuhanin nag-ingat. Iampun sin Tuhanin nagpaingat. In naghindu. In guru iwan sin murid. Dilan sin Tuhan kaampunan. Pila. Indihil panagnaan hanggatus. Kati kuno Tuhan. Uno, lingkod makapirayan, lingkod makaminsan. Hindayaw sinin mo. Bang sadya yalop si mano siya ilmu di nga Tuhan niya. Uy, sadya mga Tuhan. Nga, manjari, yalop man sintawin ilmu, bukon na rin hatuhan. Natayong hugimbayta sin Tuhan. Hasuratul Rum. Parman si mahasut si mahatinggi. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Iningat sadya si mga tao, hamukil mo na. Ilmu, ingaton nila kuno magtanong. Iban ilmu ingaton nila kuno magani. Imbar iman dianapan. Ilmu hitanom diha dunya.
dito magpusuhad law akhirat. Aturayan mga tuwan. Ampain sila nagkupur pa Allah Ta'ala. Dahil nga umat na kauna sambil pa umat ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Iningat nila sa ilmu, amin dia dunya. Kuno niya hitanong, kuno niya anihon. Kuno siya magtabok. Kuno siya tumabok gadji. Kuno siya sumud pahinang. Kuno siya tumabok gadji. Amuratin hinang nila zahiran. Kataan sing kakaya-kaya di dunya, amo ajatin. Imbar iman, iningat nila ilmu. Ilmun nafi'. Dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinduan kita niyo, harap niyo pa ilmun nafi'. In ilmun nafi', ingatunin niya rin dunya, aming kagunahan ta. Pagubos, ingat at tuod, unong pagpakarian kayo mo pa dunya, ilmun nafi'. Na, mga tuwan, impias pasan sintaw bihang. Ilmu, kuno siya magtanong. Iwan, kuno niya anihon. Imbar iman, iingatin niya ito. Sa gawa, magtanong siya rin dunya, ampa niya mapusuad law kana-kana. Aturayan, tayo mangod na muharam. Dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, detaan kita niyo. Amin hadis, yan ito nakain na nabasa na ito. Pagguruhin yun niya. Bang kamu nakapagguru na pangindok na kamu. May ta'amuan in labi marayaw riya dunya. Ilmu mo yan tuan. Khairukum man ta'allama al-Quran. Marayaw yung katan ilmu. Amin ilmu lang mo. Ingatun ko kuno'y tanong. Pag-ubos ingatun ko kuno ako mag-ani. Amo yan kikita mo. Amo yan inihinang singkatantan. Sa aong palabindayaw. Uno yung labindayaw. Khairukum sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In marayaw kanyo man ta'allama al-Quran wa 'allamahunna. Iba din yun. Pilain dayaw niya yan mga tuan. Hika isa. Bang natupyag guruhanin ilmu ini. Paamo yung guru sampuna. Amoy maingat kaniya. Unin baita di ka. Ingwa niya, ma ta'rifu bihi rabbukum. In ilmu yan, ilmu ikaingat mo simpang Tuhan mo. Amoy din nakulang ha umat manusia. Ilmu pagtuhanin nakulang. Ma ta'rifuna bihi rabbukum. Ilmu hikaingat na tumagtuhan. Inakulang hamasay mo. Doktor ha magkaista, yan na. Doktor ha mag-ipat sapi, yan na. Doktor mag-ipat sinmangga, yan na. Datuan. Doktor ha Quran. Doktor imingat simpag Tuhan. Na dangan. Amo yan mga tuhan. Ma ta'rifuna bihi rabbukum. Amin ikaingat na tumagtuhan. Danan ini naghiluhan ay maghiluhan na. Wala naghati iwan sin nagpapandaritan niya. Hama sa sin Adam alayhis salam. Nagsagga indo ang maglanggung. Ikabil kay Habil. Inna kulang hambuk ilmu. Na hinang niya maning kasalaan, nagsusunda siya. Pihagsusunan niya rain na hinang niya. Naimpiyag susunan niya na hinang niya. Papalit niya, palit na. Dahil nga sarap yan mga tuwan, intaw taga ilmu. Intaw taga ilmu. Biyalik tayo din ni Karwa. Tastaniru bihi kulubukum. Sumahaya yung pangatayan niyo. Hindi yung sinilmo ini. Sahaya.
Ayon sa buwangan nini, mag-rotate na siya yung pagpungsi nila. Di ka mo ini pungi, generator. Sa nagusa generator. Bang napungin ilaw, sinatay sintao, amin ilaw ring atuhan niya, lagi rin sing kasusahan sin generator at dunya ini. Hang kabulan siya jari buhi unin ilaw riya sa buwangan, mabanus mabuy tao. Malaraking mo, magkangin ista, magkangin katanta, ni nagsisilpon yan tak na, wilong nakarunahan. Yung maglalaptap, magtangis na, sa baboy na matumbok nila, way na mataas nila, way na katanta. Bang kau masuk sa simbihan turagbos, sa baboy, wayroon na power, wayroon na ini light niya, suway lawing kasusahan sintawang wayroon na sa haya, simpangatayan niya. Ilmu datuan. Alam mo na. Pagguruhin yung ilmu, tastaniru bingi kulubukum. Hikarihir sahaya simpangatayan niyo. Tigidlom mga tuan in dunya ini. Dahil nga sa babiyan biyay, takato sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, imaksud singkatan kanabiyan iwan karasulan, yaw na parman sin Allah Ta'ala, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Haunun imanun siya, dahil nga katigidluman. Tigidlom, bukon. Tigidlom simpagkupo. Tigidlom simpagsiri. Tigidlom simpaganyaya. Katigidloman simpagmunapik. Katigidloman simpagpasit. Harap pakain. Pahambuok dasahaya. Ilan nur pasahaya. Dahil nga mahasot si mahating. Kita yan mga tuwa. Dahil nga sabihan, indayaw sinilmo, tastaniru bihi kulubukum. Naano pa? Ini katu. Tastakimu bihi. Muntul. Tinukum yung pag-aaraman. Hatulin pag-aaraman niyo. Hatulin pagpuasa niyo. Ari, dahil na pumaning pagpuasa, maglingog na isa. Hatulin pagsabahayang niyo, hatulin paghadjing niyo. Mahatul mga Tuhan. Way sasaw. Sa kalibihawon sasaw. May tayad to. Pasalan, wala doon ing kabuntulan. Ing kabuntulan, wala doon amin ilmu. Pagkaon, ilmu natin. Na, puno patuanin ikaw pa. Wa tuslihu bihi ahwalukum. Mahalulay nagsasagga kani. Ari nakakabusan halulay yung sintaw, yung pagsagga sintaw. Naisiyo na yung makahalulay. Halulayan na tuhan, inatay mo harap patuhan. Halulayan na yung kahalan mo, mangarap pamahasot si mahatinggi. Basahin sulat kay mo sintuan mo. Yan, halawang kinakatuan ka doon. Sabi na mahalulay sintaw. Di na kakausan sintaw. Na isyu na yan, baran mo na. Paman sin Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di na mapindahin tao. Di nga kahalan niya. Sinisiw-siw tao rin na siya mapinasing guru niya. Maas na rin na siya magkaharap. Na unin ni kapinakan niya. Basahun niya. Magpinda siya. Habiyayta kaniya. Sintuhan niya Rabbul Alamin. Ingatun ng Quran mahamul niya. Iwan sinati sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan timpay na niya. Uno pa yan mga tuhan. Watastaqinu bihi a'mal. Damikian muntuling kakahinang na to. Wayroon hinang na to mali. Kugdan katanta. Aturayan to, anbang doonin ilmu. Ingkatan pakaradyaan niya manaw hababaw singgumini. Pagkaon, pagtug, pagbadyo, sasakatan, ilmu sa duwan. Hisyo yan ni naghindo. Ayon kapalaragat, malagbo din buod. Di hilo dang. Biya simbad yung dumakan, maningkan, biya lagbo laso no. Ilmu hisyo yan, ilmu sintao, nahuon.
Naintaw, isin nagpapanjarikan niya. Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kataan yan, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Atura yan mga tuwa. Dahil nga sabab yan, hingkagunan na to. Maun kita niyo pa ilmun nafi. Bukon ilmu amin nyari sadya, ingatun, kuno ako magtanong, kuno ako magpuso, kuno ako maghinang, kuno ako magtabok singgadji. Ganapan na to, maghinang ako rin dirit to kupusunad na kana. Magtanong ako rin dirit to kupusoon, hadlaw kana. Amo yan, tema muda amay Islam. Na, yung mga kapi, wahum, anil akhirati ghafilun. Pagdunya siya dyan mga tuwa. Bang tungod pa pag-aaral mapiyahil pa nila sa aon na tiutukbalan nila. Aon na piyangangandulan nila. Inkiteri. Subay tiap-tiap siulagan mangarap siya pa kawajiban kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga tuwa, lahu mulkus samawati wal ardh. In nagkukontrol simpitong lapis langit iwan lupa bukun tao. Piyagbayaan ini sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maun kita niyo pakawasayan. Nariyataan kita niyo si mahasut si mahatinggi. Awalam yatafakkaru fi anfusihim na pamikil kamu kuno marayaw. Bang kamu wala nakapamikil marayaw, pamikil kamu marayaw. Bang kamu wala nakapag-analyze marayaw, analyze nila. Naunin analyze mo. Kagwi mo, kahalan mo, buko namin beta kato sinallahu ta'ala. Lahu man yasjudu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ingat Tuhan, yaon-aon nagtatag-ipon pa Tuhan. Ang katanya sa pitong lapis langit iba lupa. Namog di pa Tuhan. Way pa isap sulat pira kanila. Imba to namumod di pa Tuhan. Ang kataan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namumod di pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini ka. Ang kita niyo ini mga Tuhan. Dahil nga sabi ito, magsama-sama kita niyo uuhon na pinatay na to. Tiyo dahil waktu na to diya dunya, pagdatong na to pakubul, nagtataka di mag-interview. Inatunin na to, amunin hinang na to. Inatunin na to, amunin ilmu na to. Na bang wala doon in ilmu, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, na huwag na mano siya palayahullo. Indayaw sin ilmu, fa innal ilma nur. In ilmu yan sahaya. Sahaya rin din. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, nurun ala nur. Sahaya halaw sin sahaya. Impunan sin sahaya rin nga Tuhan mo. In ikaw sumud ko magtupa sahaya. Yan ugara kay mo. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bangkaw roon na halaw sin sahaya. Sahaya halaw sin sahaya. Makaig na kauring hasubuhan. Tazulu bihi subuhan. Makaig kauring ha para kala subahat. Naglalamu din mangi ibang marayaw. Sabab di man jari maglamu din mangi ibang marayaw. Ubos na si pare. Mangi marayaw. Dahil nga sabab yan. In Umar radiyallahu an magbalik kitam ni Umar. Auditor siya hawaran niya. Hakalaas niya. Piya kusog niya to din pag-audit niya. Hawaran niya. Sambil bang mahapon na, nagtutungkod siya, tumbukon nin sikin niya yun. Takulaw sa sikin niya. Ang paniasuhon, punoy na panahon mo. Natuhanin taw bihaon, way, di pag-asuhon, harap mo pa kay miyanaw. Malayin kaning panaw, sin Umar radiyallahu an. Harap pa bay, dahil nga bay pa masjid, dahil nga bay pa inang marayaw. Na aturatuhanin masana to ini. Way sani audit sintaw yung panaw niya.
Masa sinumar, wayron pamul, biya si masa na to ini. Nabiya din na masa na to ini. Audit atuan, yung panahon mo bang nakapakain? In lima mo bang unin iulinan? In pikilan mo bang auditan na? Maita, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Parman si mahaso si mahatinggi, di magsali, intao isisulwa. Iwan sintao isinangka. Yan tuan, di magsali. Ashabul jannati humul faizun. Himma nga sila taga ilmo, nadawhat nila hinang pagsulga. Inhinang pagsulga, hikasulga, faizuna pid dunya wal akhirah. Nagparuntungan hakabuhi, iwan adlaw ka na kami. Yaon tuan, kanilin pangatod na to sim paruntungan. Paruntungan matawd sin, tawd kawasa, maling katimbadyo, maling katimbay, maling katin sasakatan. Oo, napangita na to. Nahikadtutan yung papangatod, kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babiyat, yan in hadith. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Kansyo suko yan. Hantara na saan sinto iwan daw. Na yan ikaw iwan sintuhan mo, uno'y natulon na kayo. Walakin yanzuru ila kulubikum. Butangan inilmo, kalong sintan ko. Yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Atud harap paatay, iwan pahinang mga tuhan. Nabiya, uling kita niyo nakatun. Hansam lang nintaw yaon. Inusog, ginaturon. Beauty lang nintaw yaon. Bihan. Malingkat lang ng badyo yaon. Malingkatin sa sakatan yaon. Na pangasubok ang magbalik. Malingkat daw hain datungan mo palong kubon. Malingkat daw hain pagjawab mo simpangasubos sin malaikat bukon na taon mga subukay mo. Bihan mga tuwang salin pangasubukato tali. La yanzuru ila kulubikum, la yanzuru ila a'malikum, ila suwarikum wa a'malikum wa kulkum. Walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Hinaumatun, papamaran na to, palupa na to. Yan na, di na mamatin ng siya, di na mamatin badyo. Kapag tiyaw, di mo masilang yung pangantin, iwan sinang luro, pandala iwan sinang luro, maidlap ka ta. Nauning kakuyakan sintuhan ka to, lingkat simpangatayan. Dahil nga sa babyanin Umar, piyakay niya na isa, biyaudit niya na isa, binilmo niya. Law nabihawin pa masjid ako, unin pa kayo mo. Khudu dinatakum inda kulli masjidin. Tuhan bang manglurok, in preparation sintaw manglurok, biulanan po, nulong ng badyon po. Malaing kaninalupon niya tao, iwan tao. Ini Umar, biasanin ayat, ilmu. Pagbaita sintuhan, ayat ini, pakaian niyo, ilingkat sin pakaian bang kamu magsambahayan. Sa kalituan, yung pagpakayon sintaw sambahayan, kikito bimbadyo. Biulanan, di pagkarakdakan, kikito. Kuju dinatakum inda kulli masjid. Firman sin Allah Ta'ala, pakaian niyo, ilingkat sin pakaian niyo, singgin hawabaran niyo apabila kamu magsambahayan. Masjid ka, haununo ka, sa kahabat niyo tumunay sin sambahayan, suway kamu malingkatin pakaian. Dragi-dragi tuan, sambahayan. Nalupon niya, Tuhan niya. Sing biyabaitan siya man ko sumambayang bukon ragid kuhan. Malingkat.
Sa lugay ang kawakan mo wadyo maningkat. Ilmu innamaita, dahil hatuhanin nagbaita, pakayan wadyo malingkat, umarot ko patuhan. Malingkan bangoy na mura kumanin dragid pagyanun mo, kamasita wala ko pusot nang ka, tukong-tukong mo wala ko pusot nang ka, namisa din way matuhad ako palumlungag, dito na ko magsambayang mandarira. Ato kaya, bang labi-labihanin tamungon na masay ni. Nabi nga sa agad to, in umar, wasma'u wa atiyu. Dungukon natin palman sintuhan, iwan hadis sinjunjungan tanu Rasul sallallahu alaihi wasallam, salta pagtaatan na to. Ato na yan tayo mamudang. Nah, uno pembeta katutan yung sin Umar radhiyallahu anhu. In manun tutil mo nerwa tumpukan. Manun tutil mo dua tumpukan. Talibu ilmin wa talibu malin au talibu dunya. Manun tutil mo niya dua. In dua manuntutil mo ini di pagkansukan. Hati nyari pagsumuhon tumuntutil mo. Talibu ilmin di pagsumuhon manuntutil mo. May tak siyari pagsumuhon manuntutil mo in talibu ilmi. Fa innal ilma yajdadu minar rahmani qurba. Karena in ilmu amin nyaw na Qur'ani man sin hadis hikataud sin ulung kaniya sin Tuhan Rahman hikasuuk niya patuhan beguru. Nah, kalau Allah Ta'ala unin dalilnya innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Sabunal tu ingkugdan dahil pagtagipon patuhan, hakatan pagtatagiponan niya. Katan hinang pag-amalan niya. Amuraim mga tao, nakaingat sin ilmu, hiyatud sin kanabihan, hakahinapusan, hinabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinagay. Amma talibu dunya au talibu malin, فَإِنَّهُ يَجْدَادُ طُغْيَانًا. Adapun in ilmu, iningatun niya sadya, kuno siya magtanong, kuno siya magharbis, wala duning kabayaan sin Allah Ta'ala, yung pagtagka niya yan, talibu malin au talibu dunya. Unang mag-result ka niya, yajdadu tughyanan, magtatao din pagkatugyan, yung pagkadarwa ka niya. Uning parman sin Allah Ta'ala. Suratul Alaq. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Parman sin Allah Ta'ala. Inipon ko yan. Amin wayron pasin niya. Di magkaiba-kaiba. Nahinangman siya matawdsin. Kalla sa bundal-bundal la yatgha. May tak siya kumangi an ra'ahu stagna sababing pangatud niya rayahan na siya rin nga kaibanan ato rayat tuwa niya riha masalatin pagkabtang na sintaw san-san nung naway kampung ko bang ako matawdsin na ayaw pari kampung ko yung kampung ko misanin bukon kampung laong natuan magkampung saan kita nakita anin dua estudyante inamuk talibul Quran wal hadis di pagsumuhon maita tium-tum nembaita sin Tuhan tium-tum nembaita sin Nabi naunim baita niya sin dua magbasa sin Quran hangpu inabukuru biasa mo sadya falahu asru hasanat aun kaymu hangpu karayawan dahil dia dunia dahon mo mangarap pada wala.
Dahil nga sabab yan, di pagunuhon, di pagsumuhon. Mayta, kala Qatada radiyallahu an, law tahuratil qulub lama tasba min qiraatil Quran. Bang sadyalaw na nasutsin pangatayan sintaw, di sila sumuhon magbasa sinuhon. Na mga tao wala miya sa Quran, way pa siya nakabasa siyo mo na siya, intaw yan alamat malumim pangatayan. Sabab di makasumo imbay tayo ni sabab in hambuk huruf biasa mo, way mo pa kaya nga tanunin huruf yawon. Sa nagbasa ka, aon na magtuwi kayo mo, asro hasanat, hangpo ka rin. Sumuhon ka simbihan. Na, ulo pa. Nasa kalimang atuan. Na ka, unahan na ito, palanunin pangatayan. Biha. Na, zama'ul mal asyaddu min zama'il ma. In uhawsin way ubat niya. Ampain uhaw tubig, pag inom mo, ubos ng parakala. Nabihawin tuan, iuhawin taw hasin. Di kaulian in uhaw hasin ini. Ampain uhaw tubig, pag ubos mo minom, ubos ng kaya naigin uhaw. Ampain uhaw sin, mga tuan. Di kaulian. Dahil nga sa babian maun kita ng pailmo, biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, mga umat Islam. Amo yan hindi ta kato tanyo, sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Magtunay sab kita niyo, pa-auditor, sintaw Makkah. Auditor siya hawaran niya, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Uno pendiyo bukan niya ayat. Wala takunu kallazina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ayaw kita ni malupa. Kalupahan na to na yung kataan sa ayaw sadya kita ni malupa simpag Tuhan. Mayta, bang nalupa magtuhan, ayaw pare kaya lupahanin kaya tutuntuman mura. Misalin way kalupahan mo na. Sa baboy mo na kaya lupahan. Baran mo, kaya lupahan mo na. Kaya lupahan mo na yung katanta. At tulay mo, wala takunu kalladina nasullah. Ay kamu simingod ha mga sila, nalupa ng Tuhan. Paansahum anfusahum, kaya lupahan nila na, imbaran nila, magtagipon pa Allah subhanahu. Rapiluna ni dunya, sasaw na sila simparakala dunya. Pagkitaan simpatta sintao, pagkitaan sintao miyatay, pagkitaan sintao buhi. Sarawa impatta sinatay niya, harap pa Tuhan, di niya kahunahan. Wala takunu kalladina nasullaha, paansahum anfusahum, ulaika humul fasiqun. Yan. Inilmo si auditor. Di ba kita Umar? Bukod siya nag-auditor haupis. Sa nag-auditor siya, dahil hatik mil kasud niya papag-arama. Kambil na siya limaas. Nauno rin piya kaya niya, balikan na to. Tur para kala ng mga tuwan. Intuyad tuwang na to kabagbungan. Plansa, dumalanoy na tayo na ito patuhan. Plansa, dumalanoy na kal na ito patuhan. Damit kiyan, malano, in, pituang gautan na ito, pahadarat si Mahati. Ingan sinatayan, zamanul qulubi wal uqul. Malingkat, in pangatayan niya. Iban malingkat in akal niya. Namisan na malingkat in badyo na ito. Nagsaya na, nagsahaya na. Sabab masahaya. Pabila wayroon sahaya sinatay na to. Mga tuwan, ingwa niya yan. Pagigil ang pagjangking, ingwa na yan. Pagtakabur si Mano siya papagkahin niya,
labi awla pagtakabur pahadarat ila Allah subhanahu wa ta'ala. Na kay napusan yaitu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati rajulan. Hini ka-destroy long na sinumat ini hasabab da sin 2 tawo. Kung danan kasusahanin umat ini pasalan sin 2 tawo. Kung balo sin umat hasabab sadya sin 2 tawo nakura. Nauno yan mga tuwan. In 2 tawo yan. Alimun kajir. Tao makahati waliyadu billah sa daruhaka halipulo. Halipulo pa Allah Ta'ala, halipulo pa nabi niya, di niya pagkaharan. Nah, uno pa. Jahilun adil. Tao rin maingat mag-aarama, di maingat asara, sa yaon siya nagtatagipon patuhan. Sa huwag kaingatan niya hukuman, huwag kaingatan. Ruang katanin ibadat niya. Sa yaon siya sa matibo. Indua ini tuan agaran sintao. Dengan sababian amuin yang kia bukaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumatuha umat niya. Magbinsanin umat niya sabab sin 2 tawo ini. Tao tara ingat sa waliyadu billah daruhaka. Halipulo. Wala niya iyo sa liningat niya pagkabayaan sin Allah Ta'ala. Nay na mo, makadestroy ito, dahil di imingat, sa makusog magtagipon pa Allah Ta'ala. Makalaw, iwan manglaw. Na, uno na isibiyang bukan di simbagin na umar. Payaman sin Allah Ta'ala, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ayaw kamu magdarwa ka di hababaw sin gumi, sin ubot na, piutangan sin Tuhan atulan. Ayaw paglingo ka ng babaw sin gumi. Ubot na hiyato, piutangan na atulan. Na wang liara kinatulan ini mga tuan. Problema. Namo yan, 2 tumpukan. Impiag bumuka-buka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam umat niya. Kumangi hasabab sin 2 tumpukan ini. In Umar radhiyallahu an napahatol niya. Hasabab sin pag-ilmu. Napatao na masa sin Umar radhiyallahu an pag-ingat sin Quran iwan sin hadis. Biada sim masa nato ini mga tuan, subay nato patawro niya. Balikan na mo. Impanaabit sin umat na kauna sambil pabiyaon, irji'u ila kitabillah. Pabalikon kita niyo, pabiyay ka sin Tuhan. Pakallam sin Allah Ta'ala iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namura-murahan mga tuan. Uuhon nato natay nato. Lanuan nato yung pikilan nato. Ang pakitan niyo makasud pakabayaan sin Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ito na launtain pengajian sing kita niyo. Maintiuk bal sing kurun na to. Mulia ay doon, alhamdulillah. Sarang-sarang to di sa vlog ta. Waktu sing kita. Amoyin kain na yan tulong ta tingin lumhawa na bihayaon masawa na hawa, alhamdulillah. Na manjari mga kaanggungan ng mga Islam tukbal na mo yung pagsuport pa Allah subhanahu wa ta'ala sin masih kita niyo jadi ini dilihilan niya waktu amin lokal na to ini lokal pagpangajian insyaallah subhanahu wa ta'ala amin masih long ta tumutog yung mga pekerjaan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala
mahuli tupad na mo yung pagsukor ka mga kamo amoy laon ta yari amin wala namutas isin pagkaradyaan na to ini amal sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala niya di tayo malukpas upon na kami magbabayad Allah ta'ala rain amoy ini nakaingat pang hindi mabatot pagbalan amin bayad dahil mga amal nila insyaallah ta'ala kami mangidua pa Allah subhanahu wa ta'ala abang mayan ingkatan kaya luktuan sin kita niyo katan amin madawhat na to insyaallah ta'ala adlaw ganang-ganang. Anjari itukbal na mo kasi rasa mo ang kanipatan waktu ini iban si mga kaibanan limaway yan ay maalok ka mo ini waktu riyaon ini dan hindi naman yan habinabayan si lupa sa buwangan sampai pakapuan dong ta palupasok tawi-tawi iban basilan demikian katiling kalsin hulak Pilipinas amin mga sila imuukab long ta sin programa sin kita niyo alhamdulillah tuy mga kataw tayo mahuran long ta nag-uukab sila sin programa sin kita niyo yayaon na labi-labi na yung mga yato hula ini Arab iban hula Islam damikian yung mga sila tukpal na mo in salam doa mo kanyo mga kataw tayo mahuran doon Saudi Arabia, Dubai, Kuwait, Qatar. Iwan na si mga kaibanan hula amoy in long ta wala na mo na mga nabangkil na manjari maripa kasukan sin kita niyo ha Malaysia, Indonesia, iwan sin Singapore, demikian iwan sin Brunei. Mga kataw tayo mahuran yan kamuroon amoy in long ta lima lamon hapagkarajaan si kita insyaallah subhanahu wa ta'ala salam doa kan yung katantan ay mauli tukbal ko pa una to magbalik ang may microphone karena maghatam si pengajian si kita ni waktu ini serta lumamon kita ni yung mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala serta mga yung taufik kaniya habang mayan amoy maksud si kita ni yung ini palanyakon iban amoy di kapag bansak si kita niyo hindi ini wala na to ini kita ni wala de sa kiyawin sa kamatauran insyaallah ta'ala na ito pagpapuro na to namin microphone ng dua A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم ربنا نسألك صحة في إيماننا وإيمانا في حسن خلقنا ونجاحا يتبعه الفلاح ورحمة منك ورضوانا يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا أجيد يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين